Umefika umoya oyingcwele kuyabonakala ukuthi labo kukhonzwa khona indlela okanye indawo zokukhonza bezimbili. Khona bebekhonza phansi la, abanye bebekhonza lapha phezulu. Abanye bebekhonza la, bebabaningi laba bakhonza la. Laba bakhonza lapha bebe-120. Umehlo umoya oyingcwele nalaba bakhonza la basho ngomlomo bathi nasi sethembiso. Ithena iphelela kwi-upper room lendaba kwayima laba balaba ethi kanti kunabantu lapha. Baqala babezwa bekhuluma ngolwimi lwaphezulu ripotabu rithandabushika. Baqala laba bala bagxeka laba indlu yinye kodwa ukukhonza kuhlukene. Miss Cole khona bakhonza bela and laba balaba vama ukugxeka laba bakhonza belapha ya. Rita bashita bathi batsakiwe. Batsakiwe. Sethu Petro madoda bazalwana sidakwa. Kusese u9 ekuseni. Kuyabonakala ukuthi ukufika kwamoya oyingcwele eqedela kwakunini. 9 ekuseni kanti yini ngalabo 9.